Ntibavuga kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 31. Bavuga kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi. Ntibavuga abacika cyangwa abacika cumi. Bavuga abacitse ku icumi rya jenoside yakorewe abatutsi. Ntibavuga irimbi ry'abazize jenoside. Bavuga urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi. Abantu benshi mukunda kubivuga irimbi, iri ntago ari irimbi, ritandukanye na ririya rimbi. Uru ni urwibutso rw'abazize jenoside yakorewe abatutsi. Yagiye ananiwe, yagiye ashonje, yagiye afite agahinda, yagiye yihebye. Reka tumubwire ko tutashize, reka tumubwire ko twabyaye, reka tumubwire ko twabonye igihugu, reka tumubwire ko twaje kubona inkotanyi, reka tumubwire ko turiho kandi neza dutuye kandi dutengamaye mu Rwanda rusha. Jenoside ntizongere kubaho ukundi. Twibuke twiyubaka. Murakoze. Muraho neza. Nitwa Abineza Dorcas, ndi kumwe na mugenzi wanjye na Gato Angelique. Mureke dutangire Ange atubwira igitumye turi hano. Murakoze. Ikintu kiduteranije hano ni ukwibutsa urubyiruko uburyo twakwitwara muri ibi bihe turi kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, tunashishikariza urubyiruko kumenya imvugo zikoreshwa kuri jenoside yakorewe abatutsi. Tudatinze muri make, reka dutangire. Murabizi muri jenoside urubyiruko rwinshi cyane rwagizemo uruhare runini, kandi rero nkatwe nk'urubyiruko ni twebwe twakagombye gufata intambwe tugashishikariza abantu, tunarwanya ingengabitekerezo ya jenoside, tukayirandurana n'imizi yayo yose. Ikindi kandi tunatangira amakuru ku gihe kuri bariya bose bahakana bakanapfobya jenoside bavuga ko itabayeho, tukabashyikiriza ubuyobozi, barangiza rukabahanira urubakwiye. Hari ikindi kintu gikunzwe kugaragara ku mbuga nkoranyambaga nko kuri TikTok, Facebook, Instagram ndetse n'ahandi, ugasanga hari abantu baturutse nko hanze bari kuvuga nabi igihugu cyacu. Mureke ibintu twubatse tubisigasire nkatwe nk'urubyiruko. Niba hari ahantu ubonye umuntu ari kuvuga gutyo, tangira amakuru ku gihe, wibiceceka, kuko nubiceceka ni hahandi bizabyara ikindi kintu gikomeye. Maybe ko bitakongera kubyara jenoside gusa, bishobora kubyara ikindi kintu ugasanga cyangije n'ubundi ibyo twari tumaze kugeraho. Reka mugenzi wanjye Dorcas adufashe kumenya imivugire. Ese ni gute dushobora kuvuga kuri jenoside yakorewe abatutsi, amagambo dushobora gukoresha? Murakoze. Urubyiruko rwinshi usanga hari ukuntu uvuga ikintu utakizi ugasanga urakizize. Menya imivugire ikoreshwa kuri jenoside yakorewe abatutsi. Ntibavuga kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 31. Bavuga kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi. Ndumva abenshi mutari guhita mukurura iryo tandukaniro ry'ini bavuga mvuze n'abavuga. Reka nyibasubiremo. Ntibavuga kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 31. Bavuga kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi. Ntibavuga abacika cyangwa abacika cumi. Bavuga abacitse ku icumi rya jenoside yakorewe abatutsi. Ntibavuga gushingura ibisigazwa cyangwa gushingura amagufwa. Bavuga gushingura mu cyubahiro imibiri y'abazize jenoside. Ntibavuga incike. Bavuga intwaza, abakecuru cyangwa n'abasaza biciwe abana babo bose. Abantu benshi iki kintu cyo mukunda kukigaruka, ugasanga umuntu ngo kubera ko yiciwe abe bose umwise ngo do uriya ni incike. Ntago ari incike, bavuga intwaza. Ntibavuga intambara, ntibavuga jenoside y'abatutsi, ntibavuga itsemba bwoko n'itsembatsemba, ntibavuga ngo bya bindi byabaye mu Rwanda cyangwa amahano yabaye mu Rwanda, ntibavuga isubiramo ry'amoko cyangwa ubwicanyi bwo mu 1994, ntibavuga jenoside yo mu Rwanda cyangwa jenoside y'abanyarwanda. Abantu benshi izi ngizi mukunda gukoresha izi ntibavuga cyane, ugasanga umuntu ngo intambara yabaye 1994. Ntago bavuga intambara, bavuga jenoside yakorewe abatutsi.
ntibavuga irimbi ry'abazize jenoside, bavuga urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi. Abantu benshi mukunda kubivuga irimbi, iri ntabwo ari irimbi, ritandukanye na ririya rimbi. Uru ni urwibutso rw'abazize jenoside yakorewe abatutsi. Ntibavuga imbere y'intambara cyangwa mbere y'indege, bavuga mbere ya jenoside yakorewe abatutsi. Abantu benshi mutangira muvuga ngo mbere y'indege, mbere y'intambara, oya, bavuga jenoside yakorewe abatutsi. Ntibavuga ko abanyarwanda basubiranyemo, bavuga ko habayeho jenoside yakorewe abatutsi. Ntibavuga farije, bavuga abana bafashwe n'ikigega gifasha imfubyi za jenoside yakorewe abatutsi. Ntibavuga ko hari ibyagwiriye igihugu, bavuga jenoside yakorewe abatutsi. Ntibavuga itsemba abatutsi cyangwa itsemba bwoko, bavuga jenoside yakorewe abatutsi. Ntibavuga ubwicanyi, amabi, amahano segwakira, bavuga jenoside yakorewe abatutsi. Ntibavuga ko hapfuye abagera ku bihumbi 800, bavuga ko hapfuye abarenga miliyoni. Ntibavuga gutaburura, bavuga gushakisha imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi. Abantu benshi iki kintu mukunda kukigaruka, urubyiruko rwinshi ugasanga bari gutabura ngo imirambo, ntago bari gutabura, bavuga gushakisha imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi. Ntibavuga ingengasi, abantu aka kantu, abantu urubyiruko rwinshi usanga ariko kantu twitaho cyane, ngo dore ngo urafite ingengasi. Ntago bavuga ingengasi, bavuga ingengabitekerezo ya jenoside. Bavuga kubungabunga ibimenyetso by'abazize jenoside, ntibavuga kubika neza ibimenyetso by'abazize jenoside. Wumva iki kintu? Hari ukuntu muvuga ngo bari kubika neza ibimenyetso, bavuga kubungabunga ibimenyetso by'abazize jenoside. Bavuga gushingura mu cyubahiro abazize jenoside yakorewe abatutsi. Ntibavuga guhamba abazize jenoside. Iki kintu nicyo wenda niyo mivugire ya nyuma tugiye kwitaka akantu. Abantu benshi bavuga ngo tubagiye guhamba, ntago ari uguhamba. Ntibavuga guhamba abazize jenoside, bavuga gushingura mu cyubahiro abazize jenoside yakorewe abatutsi. Rero rubyiruko bagenzi bacu, natwe turimo tumenye uko imikoreshereze n'imivugire yakoreshwa kuri jenoside yakorewe abatutsi. Dorcas arakoze cyane. Tunabibutsa, niba igihugu cyacu gishyizeho icyumweru cyo kwibuka, nshuti, twifotoza amafoto meza pe, aba ari meza cyane, tugafata video nziza, tugasohokera ahantu heza, tugakoresha amaniverseri. Gusa mureke iki cyumweru ibyo byose tube tubiretse. Ahantu heza wagiye, amafoto meza wifotoje, video nziza wafashe, anniversary nziza wagize, ibyo byose uzabitwereke nyuma y'iki cyumweru, kuko iki cyumweru turimo nicyo kwibuka abacu bazize jenoside muri Mata 1994. Murakoze cyane. Niyo mpamvu nkatwe hari akantu tukite nk'umuvugo ari kuri muduka dutoya twifuje kubagezaho nk'urubyiruko twibuka twiyubaka. Yagiye ananiwe, yagiye ashonje, yagiye afite agahinda, yagiye yihebye. Reka tumubwire ko tutashize, reka tumubwire ko twabyaye, reka tumubwire ko twabonye igihugu, reka tumubwire ko twaje kubona inkotanyi, reka tumubwire ko turiho kandi neza dutuye kandi dutengamaye mu Rwanda rusha. Jenoside ntizongere kubaho ukundi. Twibuke twiyubaka. Murakoze.